Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Bhimrong piachor serdihun teronpi hem chililidet Nilip constituency ke parlo angkang koilamati pen kahilo kilometer thongkep susi kadomari maitimong arong ahabar biren hanse arong amikar bhimrong piachor serdihun teronpi kedamtang pai ni phai inkora sirkep arni ada porphai trok sipen osomar lapen achor kisu koilamati iruipen kechu durmia hithi along dowai ke namdam pen chitia chikloni phai si arni anta amithang ahe chili dam dedet ajoini asomar lapen achor kisu anchot kalisi mekri meklang pensi donanglu Bhimrong pi achor serde honteron pi atum aser jangkado kabe bangke thomlu hemisi osomarta kisolo metariri langtariri keso anta choche Bhimrong pi abang achor serde honteron pi aphan dowai namdun thapu amat dowai namdun etpen adowai rong asor atum along nangludun plot amat nite keso apok aning lasi keso langdamji pu amat damjuipen ateya hemta leledet amat nonki theklong ledetlu Lasi prapjen pen nahok le do dam sitami epong anki nitomo somar tum kisu nahok ta damun ipin anlu lasi hem chiwang noi osomar atum aphan lapen niphan nangjin sotha lapen arni wangta osomar atum ki kisu an chotkali nangphan tobar nang cholang ding pen kachiru pusi achor pen pachini pon Lasi Karbi Anglong kado kavi KSA pen chenglok nangkiri nang chirap dun vek thapusi Bhimrong pi ahin pen kachoning ripon Jongsi komatni serdihun teron piaphan theklong lo pulotangte labang swa number 6000094391 along kahomri jiaphan choning ripon Masar men ke serdihun teron pi nang tum osomar bang on sumar bang thom de nang li hem osor men tu pen hem pen ki barjui ke nili hem sor ke mor bar arni pen bozar dun tha pu pen ki dam jui pen nananta wai gela te bozar ke dun ku pia sai do si na tum hem ben toy lo hem nili ajo somar ta so labla anke nili ta kiso amase nili ta kiso ma anda chudunu ne pin ke also so akibis akleng si bangta anchone an langetung itu lasi nili mathalo choram choronga sabar du ko po hodak poisa ri dunra hangdamra dowai nang ripidun tha nang nam pidun tha lasi ni damone de lo dowai nam dun rai pen bang jinoi pulo chotoi dun lo ama dowai bang ke bang long nang lo dun lo ama si abang phu bang ke nang le de nang tum birta ba kiri phan nang tum claim lo ma hemi si puriarang bong ta hemi si puriarang bong ta dak lom ti bok trai ke si birta lab lo ke trai an ke thelong le te nang li hin ben ku pilo puji non bang ke nang li hem sor phan bang ka nili hin ben bang ke non ke chunung ri dunji hem sor phan chunung ri bang ke osomar ta kisso pomat aduk do bai lo anke hola ki bi bang ke ansu se pusita apai phan ki chingtung ar ta lang po lasi sumarum ta pai phanga chingtung hang julu lasi nili ki chunung ri dun ya bang ke na hok lidu pusita me mane chi bang hem chi bang mane ning ki oi ta kali pen ning ki thi pen kali pen alang aning samjin pen hem chi bang jui noi pusi nelin pen ke chunang ridum lo chela bangso ki palong ni phan khiri ka chirap dun je phanang li tum dia se tum hanang tum berta pima neli laso yes KSA tum han bang ke berta pidam long lo de si KSA asong tum anta nak chirap nang chitu dun po pusi chili phan bang nang pu nang chak dum tela nang tum la iroi ni aprang nang tum hem si pinan so mong ki bohong la son alam doma neli tum la iroi niang bong pusita kachi bohong ka cheng cheke ave dia neli tum klem rap dam rap ning ki cheng sam du Tata mobile humkang huke plaktang atheng pi kene ponlong Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep amreng constituency arlo doyang mu hajaga pher along Tata mobile humkang hu atheng pi ke plaktang kene ponlong
Kedam tang pai pai chikloni phai thongkebra CR ni ajo por phai baji sirkebra achi team apor malom Kheroni Southern Range Forest Ranger Monsing Tisopen Dima Hasau pen kanghu agari wangbom pu birta longsi staff atum aphan patrolling kapadam ahut ihum Dima Hasau pen longka an tata mobile ihum ke plak tang atheng pi ke ponji aphan wangbom apor ahut doyangmuk hajaga pher along nep long cheklu Tata Mobile bearing registration number AS01FC0421. Lapen ke plak tanga thengpi Gomari Lapen Koroi Bojar long ador laki Suring koi doji pusi Ranger Monsing Tisopen Pherangkia thengnu ningjepon. আপোনালোকে কাট কৰি থকা সময়ত জব্দ কৰিছে ক'ৰ পৰা কৰিছিল কেনেকৈ কৰিছিল আপোনালোকে কিবা খবৰ পাইছে নেকি আৰু কোন ঠাইৰ পৰা ক'লৈ নি আছিলে যোৱাকালি আমি গোপন সূত্ৰ কম খেদি ৰাতি প্ৰায় 9টা বজাত এই দয়ঙৰ হাজাগা ফেৰ বুলি ঠাইত এই গাড়ীখন প্ৰয়াত কৰা হৈছে আৰু এনে বস্তুখিনি আমাৰ NCLৰ পৰা অহা হয় কি আছে কাঠ কি জাতি আছে বৰ্তমান ইয়াত আপোনাৰ গমাৰি আৰু চেহাৰৰ চকাৰবিলাক আছে কিমান মান হ'ব মূল্য এনেই অনুমানিক বজাৰৰ মূল্য 20,000 টকা মান হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ সন্দেহ ক'ৰ পৰা ক'লৈ নি আছিলে ডিমা হাছাৰৰ পৰা মুঠতে লংকাত লৈ যোৱা ধান্দা কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পূৰ্বে তেনেকুৱা নিয়া কিবা খবৰ লাভ কৰিছে নেকি খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে সেইদিনাখন ৰাতি মানে আমি তাতে এম্বুছ কৰি গাড়ীখিনি কৰায়ত্ব কৰা হৈছে গাড়ী কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ত ধৰক চোৰাং যিসকল ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁলোকক আটক কৰিব পৰা নাই বা কৰায়ত্ব নাই এই আন্ধাৰ সুযোগত তেওঁলোকে পলাই গ'ল ড্ৰাইভাৰো পলাই গৈছে Sainik School Kelong Aputha Karbi Anglong Dharmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan samilangso ahavar arada tum kachuru pi bajerpon. Jitini phai CR ni Karbi Anglong Dharmas Council along an samilangso ahavar arada tum chingrum si kedam tang pai pai ni phai Craner Cap Arni Central Golf Course 5.1 Mos Pen Kipipon Karbi Anglong District Apharman Lakha Kripli Korkhanti constituency ke parlo samilangso ahavar along si Kimrang Pon Popu Jongpon Daksi samilangso Sainik School Kelong Aputhak Ningkarong Ningkang Sam Jekhangun AC Karbi Anglong Dharmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan man kedo Karbi Apoholapen Karbi Jamborong pen kachoro lapen karcho padupon labangso karcho ke pajir dam along samilangso sakti kendra promesor rong pilapen korganthi constituency mondol committee vice president Elina Taropi samilangso lems chairman sarsing tok bilapen penang an manpeng kedok kethe kidingatum chetongdun pinpur me samilangso ahawar along kapap hi hup adim pusitami manghu mimi kaching thura sai amuki pipon thek kaike kamathapon atok anu inglong arlok ahawar kaching thur ponji puma thapon si Karbi Anglong Dharmas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Dharmas Council chairman mati Korganthi constituency MEC Raju Tiso kamatha adangke pathipon thekki kimisen ang theklo puta samilangso arata tumpen kachuru padupon Lason si mini stadium benching lok penang an kaching thor amota kedam tang apora hot nang pipon lola pen nonta Sainik School nang ki pipon thuki ningkarong jipivek nang jiputa penang an arata tumpen ningjepon samilang sopen longba morning ti Karbi Anglong News So কথা bangke lo je itu samilangso area mate angkang tem samilangso angkang nilitum la bangso ada Karbi do boro do Okomia do nilitum chingro pen la bangso samilangso aphan la bangso Sainik School itu Karbi Anglong Dharmas Council leadership Chief CM Tuliram Ronghang labangso alang leadership ben MEC DM tentang lo MLA ke hai tu alang litum labangso atim hoi pen cipaduk pun ada ni sama langso arat pan labangso Sainik School langawan potsi pini litum ladak council stamen litum banglo wang pen alang li pan CM Dr. Tuliram Ronghang alang samai litum karchu padu pon so labangso sama langsung manggil lalu protein long potensi no mesti bangke party hoy tong ebang ma nang litum rat langsung hawar rat sama langsung hawar la penda odak party claim bang pu bang itu konten sih setup itu presiden itu ada pale tenal kilong ya put ning thi pon ke lalu alang dokter kedor hong itu na ping nang alang na thanu na ting tu tangke no ning peng pen lu tangke bangso sedang pancing pon tender sedang kon bangso pun nama jadi alang sedang ning thi party lo sih itu na bang
Usuka pen PS to CM aphan pinpur alu pipajar pon. Karbi Anglong arloke 90% arat ke saikati ki pensi kereng. Sira pining aningkan arwe kavedet pen longkreng nangman det pen saikati ki longwang vedet si rat sung piklu. Lasi arwe kavedet pen longkreng nangkeman det saikati ki arat aphan compensation pipon nangji agriculture department pen kedeng pon scheme do antas saike claim kedam pon pami nangji lapen sokkati ki longwang vedet arat atum aphan alternate crop our sai pipon nangji pu akemang padosi usuka asong pen principal secretary to the chief minister Samir Sinha IAS arideng pinpur alu pipajor pon Sonsi Karbi Anglong arlo kang tuinai se kachelang ahemtun Dipu Medical College and Hospital along prabjen pen lang kadure akisung pen pajok pon nangji dowai daro kadure akisung pen pajok pon nangji lapen DMCA chawai kang along pangthir vet nangji pu akemang padosi usuka asong pen principal secretary to the chief minister Samir Sinha IAS aphan pinpur alu pipajor pon thu bangso puthak chingki chingwai ponsi saideng pon bo pusi lamchak chipi pon pusi usuka tir pimei phu bibi sonteron lapen kongchon bang jintu hajorika pen pangdak pon ছাত্ৰ পৰিষদ চমুকৈ উচুকা ঐতিহাসিক দলে আজি অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধান সচিবক তেখেতক আমি সাক্ষাৎ কৰি বিকাশ মৰম পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ প্ৰথমটো দাবী কৰিছে যে যিটো শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন দুৰৱস্থা তাৰপিছত যিহেতু বৰ্তমান সময়টো শিক্ষক আয়োগৰ যিটো খৰাং পীড়িতৰ কাৰণে তেখেতসকলে বহুত অসুবিধাৰ তেখেতসকলে সন্মুখীন হৈছে এই দুটা দাবী লৈ পেলাই আজি তেখেতক মৰম পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এই সম্পৰ্কে অতি শীঘ্ৰে পৰ্যায়ক্ৰমে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়ে Lakhain korotok Dwarbagori constituency ke parlo Lakhahini Dolamara atowar Khorsing Lek Thepen towar Kasilampon. Sonsi Lakhain korotok Dwarbagori constituency ke parlo Lakhahini Dolamara pen bijuli an kedam kewang atowar kewak thangpen. Students atum kedam kewang kasiksak dokok theklong si inut Khorsing Lek Thepen ning kemepen amithang agari pen towar Kasilampi. Bangso atowar laki dei thorpen Dolamara kache hellat atowar lu. Bangso atowar kewak kahar nukpen ajok students atum kedam kewang kisung thektik lu. Lapen ki students atum aking pen kedam kewang atum ta langbung ke dokok pen ajok penang atum. 4-wheeler pen kedam kewang atum langpar se kaphit titi tadu. Lasi lekbuk along an aning keme pen VDP President Khorsing Lek Thepen towar sangti arlong thok pi tekang lu. Lapuson ningkeme abang phua phan rat atum ta aning ingsam jin lupusi haladak arat atum pen ninje ponrinti. Dwarbagori pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News. Oh masih tuar ke thok lo. La ke lan li khorsing lek the yusam malik la hai la rat tum kidam wa sik sa isun school no tomatum kidam wa sik sa thì adang tum la rat phan matha si thok le Ninge me pensi thok pila hai. tum na dam wa sik sa ko rat pe ta dam wa sik sa school dun tomatum ta kidam lang bung pin ne ke ong pen kidam sik sa la hai ni me pen lang si thok le VDP President. Dak dalam rasa malam. Dak dalam rasa ram ke sa.